Hakas ni tap kerteng ka bakadu apa West Jaintia Hills District. Sakum bas sangut ki kertong kilawan ban tap kerteng ilade hapo ka office jong Deputy Commissioner bad akmat jong Returning Officer jong ka Amlarem Subdivision. Kini ki sangut ki kertong ki de UMLA bamenta jong ka Jawai constituency uba welat Miki Shela na ka tiket NPP. Kiwi pat ki kertong ki de na ka seng BGP uba Alan K Suchiang uban saya kon na ka Jawai constituency uba Karentes Rabon na ka Mukayau constituency uban sa ikon persya UMLA bamenta na kaseng UDP uba no Jorki Sungo bad uba Firstborn Manor uban sa ikon persya UMLA bamenta na Amlarem constituency uba Lakman Remboy. Te teman untuk MLA buaya jan bagi pak dua sinyal tu ye ku pak itu tu jing percang ngajan kamar yo ni kam dong itu ini te dau pak e gi jing chanya jing baya bat yo gi ya jing trek stom jing percang yang nga